U sedištu muslimansko-bošnjačke organizacije održana je vanredna konferencija za štampu. Razlog za sazivanje konferencije je negodovanje ove organizacije zbog političkih stavova o Bosni i Hercegovini predsjednika Alije Izetbegovića iznesenih na jučerašnjem EU samitu. Mi smo sinoć, kao i sva bosanska javnost, doživjeli šok, saznavši da je naš predstavnik, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović pristao ili stao na stanovište ili formulirao gledište o takozvanoj asimetričnom odnosu republika u budućoj Jugoslaviji. Integritet Bosne i Hercegovine počiva na tome da svi narodi, svi građani imaju jednak položaj u njemu. Očito je da privilegiranjem odnosa spram Srbije i Crne Gore, prije svega hrvatski narod u Bosni i Hercegovini dolazi u inferiorni položaj, a drugo, da muslimani gube svoj supstancialitet. U Sarajevu 19.2.1991. on je izjavio, ukoliko se izdvoji Slovenija, BiH će ostati u Jugoslaviji. Da bi zatim istovremeno rekao, ukoliko se izdvoji Hrvatska, BiH neće ostati u krnjoj Jugoslaviji. U Sarajevu je 22.2. u TV Dnevniku izjavio, predložio sam neku vrstu asimetrične zajednice u kojoj bi BiH bila sa Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom u jednom labavijem savezu. Nasuprot ili apartno od Slovenije i Hrvatske koje bi bile izvan tog saveza ili bi bile u sasvim labavom savezu s tim. Nakon toga je Alija Izetbegović u Jutelovoj emisiji istoga dana u 11 sati izjavio da Bosna neće u Veliku Srbiju. Neki su me pogrešno shvatili. Mi više nemamo strpljenja da naknadno tumačimo šta je gospodin Izetbegović mislio. Ili neka zauzme jasno i odlučno stanovište ili neka napusti svoje ovlasti. Nema apsolutni mandat. Ovim ga mi upozoravamo na tu obavezu. Nije Bosna prčija SDA ni Alije Izetbegovića. Pripada svima nama. Muslimansko-bošnjačka organizacija traži hitno otvaranje skupštinske debate i donošenje platforme za razgovore o budućoj zajednici jugoslovenskih država koju su predstavnici Bosne dužni da zastupaju.